Lekile moyo ngihlala ePhumula North ngisakhamisa koBulawayo. Oqala kunje ecolekileyo ngiba disappointed ngoba such events zidinga thina omama and asanelisi ukuhambela umango ngangokubuye holiday ini ngoba kuyamele ngikade kabili but ngendlela yokuthi thina omama ithe sihlangana lenhlupho eziningi phandle la siyabe sifisa ukuthi izinto ezinje ngazi yasilanda lapha esihlala khona and we participate fully sikhulume inhlupho lokuthi ngendlela uminister esifuna ukuthi asenzele ngayo. Any problem entwisa uminister ayikhangele yikuthi khona i-issue yama ambulances koBulawayo kunje ngeke ngaba disappointed ngifona bathi kule ambulance eyi1 eservice iBulawayo kule accident eyenzakele endlini njalo ngiguleka bathi siya prioritize kwenzakaleni konke khona lokhu kuyabe kuhlukumeza thina abantu abangomama bona uminister behlezi kahle bengaba le emergency babizelwe Emirates private lokhuzeni companies. So mina bengide sifiso sokuthi such events azibuye kithi thina abantu abahlali beZimbabwe esithe sihlangana la lezo hlupho. Enye issue is issue yama youth. Bayafunda abantwana, they've got all bafundile balakho konke okudingakala ukuthi bafunde but abanamsebenzi. Uminister akakhangele kuma social services kundawo zama youth centers akuseyo ma youth akudala ukuthi adingelwe amabhora adlala abantwana bethu sebele technology sokulana indawo lezena zifakwe ama internet zihambe lesikhathi abantwana benza izinto ezihambelana lesikhathi sibakhangelele ngoba bayahlupheka phandle la.